Ngikubingelele ke mthando ezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uyasubscribe ngekuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer rumors kwiBetway iPremiership sokubhela lapha yakwegama Kebula iOrlando Pirates ke udaba esilitholayo njengamanje kubikwa ukuthi iOrlando Pirates isisayine umdlali oyiwinga from lapha iTS Galaxy yena ke lapha ke useluleko eMahlambi impela ke kubikwa ukuthi ke ngathi ke impela useyisayinile icontract ka3 years nawo ke amabhakabhaka kodwa ke akasezukuya yena ke kwi-pre-season lapha ke eSpain njengoba ke sazi ukuthi ke nayo isiya ngasemaphethelweni impela ke uzobe eseyilolonga nalo ke ibhakabhaka malibuya ke lapha ke eSpain kuyona ke i-pre-season lapha ke useluleko eMahlambi oyiwinga from lapha ke iTS Galaxy impela ke usengumdlali weOrlando Pirates ke yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo subscribe kuyona ke i-channel mina nawe ahlangabezane kwivideo elandelayo nisale kahle.